kui piwe. Ayu play bola dan rekat ke jingen ke jingan. Bola da, bola ker, bola ri, bola sumar. Bola pelak yang ada ke jingma, ke jimasang, ke jingpang, ke jingshitam. Baru bola kurku. Yang ke jingan ke lenti ke jingi kom ke parti. Komba kipai ba baru ki i kitip. Bagani ke parti ke bangi ngelaseng. Kali ke parti ke berang kena tam agak jela ke jingi. Penbat mendan balak penlen. Yang ini ke jisha. Baka Voice of the People Party kadai ke parti ke bapaunam tam ha ke jela ke jongi. Baromdeng tang ke jela ke jongi. Sabar na ke jela kitip ya ke Voice of the People Party. Kitip ya ke nongrim, berkitip ya ke thong. Denmark kata ke daun, gira slokumen, bagi bawa ke Jackson Rio ke jongi. Kalau hikmat sebagai Voice of the People Party. Lalu kini ke MP election. Ngili ikatno upat ba ula syaniak bola hikmat. Ngili yo ia ke jingi jong upat ba haga negeri kasi jantia borokoi. Haga MP election. Kipat ba kila jid ini. Sanpo santam naga shispa. Kiba tepot haga MP election. Kila jid ia ke Voice of the People Party. Ngili jod Haki Laipu Artuli ki Assembly Constituency, naki Laipu Riutuli ki Constituency. Ngajuang kat sabangalek balaragani kan jinla the day. Ke Assembly, ke MLA election, ke Voice of the People Party kan jinla senchar marway yang ni ke jinla kasih. Andai kapor kam jingai, kapor kanum jingai ko kipat ba baik. Baga Voice of the People Party kan bat. Yau lakam joga sinchar ke khanar hagani ke jela ke bai ke jingi kasong satang katu kani por bagin sha shitom kipai pa banindon ke jingarutin bawa hagani ke MDC election ke Voice of the People Party kan bat yau lakam joga sinchar khanar hapo GHDC bat tunjuk hangi hapo GHDC ko kipai kat shabalek ni i bau pat ba uwan segi jingalang ke jonga Voice of the People Party. Upat ba jonga Voice of the People Party. Unong Krishan jonga Voice of the People Party. Uya pher na kiwe ki nong Krishan jongi we ki seng sign perthai. Upat ba nong Krishan jonga Voice of the People Party. Haba uwan segi jingalang uwan naladi nyendan kamban pimbiang kali nyendan kamban ai bai kali nyendan kamban ai sha aja usong dia gaja nali banwan segi jingalang jonga Voice of the People Party. Nama udah upat ba ubat terang ya kata jingalang udah upat ba ubat senutu ya kala sha kala sisni jogari barka jatun riu hagini gisni apa kadam kajingai tap kerteng kadam ke scrutiny Sejantian sekila mi ipat ba nong kersan jong ke parti pra. Kiwir ki parti kila persang ban sebriu. Kila ya kawe kenya ke lama jong kiwir ki parti. Ondai tengko pat ki nong kersan jong ke parti pra ki ang gumno. Yang sekamang tu mo. Kabamot matir ki don bangi. Ki sulek kamay. Nagini ki parti. Ki maay pisa. Ho ki takaway. Namdam jing artin. Bangin job don burom na nongkrem constituency. Ngamdon jing artin. Ngatip ha. Bangin job. Piligi. O kilawan kita ki kertong. Kimut ban keng terang yung niu kertong ujuni. Hana baga jingele kamdei buat kertong kadei bu MLA. Ana wang bangam keng. Ye ini nrei kintit. Bangila say yung kertong. Ubayo ya gaji jogi patba hakali konstitusi. Uni ukurtong ji umpadan kanu kaba thodak kaba thobrea nrege kaba snosi. Haba rung sikali ke jeli. Oh la sakan ther lang. Nomor balai hangi ka politics kali ka kentang. Ka politics kali ka khut. Ka politics kan nei bangin ya benbriu bangin syuya kento bangin lamler bangin jalan bakrai upat ba kali
ban kren ya kan nongrem ban pinsu tho ya upat ba kata kadai ka politics ka jangi ni ang iseng ya ka voice of the people party ban wanra ya ka nongrem blay ya ka politics ka jangi amman pen thami amman thap amman syukur ngin kren ya ka jing shisha Hawangi ang mga jila Meghalaya kadi ka jila ka baduktam hagi thansya tay lamingi amdayo ba Ardent Bukren kami ka voice of the people party kadi ka niti ayok kepada bu na ka sarkar India ban bishari ki jila ki badam negara India balalap balasyan mga jila Meghalaya kadi ka jila ka baduktam hagi thansya tay lamingi jangari India tinamar ka taraw nakanta gitu gibaong baka party kadi tang uniform perkhat RCN Shua bakin keren Kaparti kam datang ke uniform. Kaparti kam datang ke uniform. Kaparti kini benar ke tang ke bersyai. Kini benar ke nongring ke berskan. Kini benar ke nongram ke benar ke jingkit Khlieh. Kini ijnai ke berstat ke bersyampang. Kata kini kaparti. Pirlah banong ba kaparti ke datang ke uniform. Beli pemilik nak kaparti. Kaparti ke datang ke uniform. Upriu ke India. Upriu. Kadang ke jingong. Bawai usopot. Un penput ya ka syang sok barok kowe dai nang dai we usoput ula man penput ya ka syang sok barok kowe haban we wud you tau soput yo ka put lang ka syang barok kowe himut menta nsay ubriu biang nsay ubriu bit uba bha uba parya uba parai uba biang nadong sadong Pisay kau beri pimdan kamsu ban pekya ke parti namar nila yo briu ngin but yo briu ubabiang unle ayu tiu ta uwe usobha ula ban penklas sobha ini sopot na kasang uwe usobha unumla ban penklas sobha yaki sopot na kasang ko kipat ba namar kata kadau tang hapo sigintau tau sobha laban put lang Dengan ni, mana kata kadau, banong, baga parti kedai tang uniform lelai pe ibriu. Menda biang o pe ibriu, biang o bala menteri, payak parai, bala red lagi bah. Nyimpe su ke parti you, balik nak ke NPP. Tinggi ong gentau konrak, ulalong cimesta beruspa, ong lagi kenyum, kejelak kalanang duk, kayok kekot kalanang hiar, kabau cimesta polanang long beruspa tamah dari India. Larang ijit ya ubriu klempek ya ke parti balarau tahu ubriu uyeng nak ke NPP kalong monggo kalong kumangyong ko ba konrak to nang kamay mapi ngana pa sa mangikini manyarap epi idai panlong kipat ba kibasta idai panlong kipat ba kibasta ngakwa ban krensyai marwai pimla balik tawanya buat district council marwai pimla balik tawanya buat assembly kamu tunai yang idam kam kandruwat kibran kejuk ke jimut kejuk ke ciperkat kejuk ke nongrim kejuk ke tong bagi lek hapuk district council bantawi ki anyam tajungi kamu tunai yang idam kam lai puingut kibran kejuk ke jimut kejuk ke ciperkat kejuk ke nongrim kejuk ke tong bagi lek hapuk assembly bantawi anyam tajungi upat ba ladala bantawan tang lai sawut nila don sawut ki amlebu MP don kam su bagi lek pinstong yang dikatakan ban penklaya ke parti Denmark kata ni stone kam, ya kata akan number, lani ke cindon pak dapat assembly, bagilah meneraki an ke mana ada ini kau kecek nanti. Denmark kata orang itu Islam, Denmark kata orang haban I ke constituency, kak aduk ledang ke berkeran baik, no, ulah su I ke constituency, hendak yang I ikam ke bangade benle, bagi bangalah benle, ngaklam I. Kalau ada bangsa ni ke MLSki, kalau ada sah dapat assembly, kalau persiang menolak kiroi kipa, hendak ingat le kumdu. Si phohsniew mensyuang along MLA ngampat Jumat kung gali ke sorkar pinhiar put ke sorkar pinibor ke sorkar lek donbor kung gali ke sorkar MDA menta kung no kila lek donbor kila pinjuan wat ya kata kadem jom district council kenang begini ayla di priu jumki bagin pinikam hagi constituency bagi kuat ban ya pun ni election kung baca pon nong thmai Amaulai kumnubi kali ke sarkar kala pelong kun kadu baun kamna treu MDC yo MLA kampat ju kamja ko kipat ba namar ka tarang ide balong kipat ba kibas mutu ban bisa laraya ke ai ka MLA uday banle
Baka mereka benta jung Emily Piurot, kam dai ka jilurot yung Emily, kadai ka jilurot yung patba ko banji. Yaw tau Emily. Kadang ka jing fair pen MP yung Emily baru MDC ko ki patba. Namar kata ai bini long ki patba ki basta. Ngatip ki patba nong krem kelai phone ni ngamenin. Menela yung phone ba iba phone. Ba PT pun wan bihan nong krem pidi ban fair wek. Ngong em. Tanggoy ka mga kuap nong hangi. Nai pensngap ya gitu gijikren kinong kerjaan ju Ardent kidai kiba don brom bat kiba remdor kinem pen pok dor ini bangsa sebagai kerjaan banyak keren ni kitin pok kitin kibam don dor bat kitin kiba ngimla ban priang kumbagalong menta kalong gajing tharom kay ka mga don ngamdan ay ban keren ni kita kiba kentok kiba penyu Ardent ngam snowy dari tanggawai kabangam semua ha kalau ada kuat ban kerpat ya gitu ginong ai kubur babri bakin si pendek tang iwe jing pendek kamdai kacing kenter lani kamdai kacing ter lani kamdai kacing kenta jong kita kirang ba na nong krem kirang ba nong krem kimpo dor pikum tu dalam daina na banai ke kerdan rang ba ya ke bakum gitu ki jing kren lagai benong ki kena bandung penhap kerdan di kerang bak jong ganong krem bagian keren yang ibukum kita tinamar kata ada wak kwilinti bamangi tinoelam jong pingin ikai biru babin penbut kum taeng jumap haka arfu itrik baraka absau trik nginsat jingjok hanong krem konsulsi yin jumap daga bot ke jongi Himut lara barok kari barok kue ka pai kemat sa kanong krem konstituensi kanong krem kaladi ka model ka role model lani ka nuksa ka beningkong ka bala pediang ya ka sinsyar kadar ka bakut ya ka election ka baklem pisa dailing baga nong krem baga starban pur baban suthi chigiway party konstituensi himut utaw pat ba nong krem unsuk kenran bieno akan ka kenti ka pemerintah Nomor kata lang idom kamban pertany ngatip dan kebakalnya aiba kabama kan election menta nomor kecil tu menta kalau baik tang ban penreme pay dari mukit nong ban pay terima kata kinle kumno kinpet imat lada slotu bau patba pra uklan la banyak combine kita kandidate Bila banyak combine beresap hang lagi waktu yang dia kata. Ngalai kenduk sibun mut. Kibriu, kiwai pet bak ni la kuat pay ya kesan dia pay. La kuat plak kesan prak teman lek no mi no ni mo cinge de cinge as iyo ni hab ya kesan no iyo ni ukur tong simiat mo. Oh, no ketong selek ke baklan ka. Kongres. Ini kesan no iyo ni pay. Tambah tanggoi bak ngan oi pay. Ladang ia snow nila ya perhat ha pramiro ladang ia snow bakilong ba tang bandrem pay ya tiap lang no sejuk ite ngin kersan prabe kata gane ke bangin dei bandret mensi kidong sibun ki baap yo mi kubor kumna baginya sutu jimut taki ke ngin kersan be upra naman iklen mi sanai ban pendrem mi upra ni sumi bamban se badan cinga dei nanai natai badan ki cinga tu kokam nomor kata ngindong kaman khuswai Nimbang gaman khusrai hanong krem konstituensi ku bakalong ngara I keleng kini ki nong kersan ki ba thmai ki ba smutu ya kan nong rim gaji namar kani ki jile jingi menta kani ka nong rim ngingile chupai ba banong banwan ra ya ka jingla banwan ra ya ka sinshar ka khadar ka bukhoi banong ba ka politics kani ka kam ka ba kentang kani ka sandur ka joble ki wei ki wan baro ki sen pathai ki wei ni hapan le persya ka MP lela sunu ban pun khoi ya ka politics Objek resno gitu kita keren haka perinsan election teng kijing keren kita beri umko asupan sengap drawai meeting wat si perlok ruk la onde me plia me keren kat to li ches me nesa ka politics le kata aga de ka politics ke jungki ande ka politics ke jing kam dei kota ngemla ban sukren nang ni ban keren thaklom yaki AK ban ngakwaru ban ong nga ka por ka bangka kumu Emily kam dei bang SE konsulsi ngala persan ngala persyang bak ngam ko ayu ban keren ni kani kebentah rai jat namar baglami akilat patai kubur
Wat kata ke jingwan juga jingeseng siwat hangiru la pelong ke topik siatai haki rensan election. Ngam dayu breu pokok buram. Dia bak balang ke dalang ni. Ki haduk kanu ngala persyang bantri sitom nabta ban wanra e kata roi kapal ngala ai jingot namar ngatip bagadi ke sarkar pinhiar pot ngatip begini kin le ai ban phohsniew dur ya ka jiak linti bagi nongbu Ardent umler kata gadi ke jingko ajungki kata gadi ke jingko jumki ki keren meeting geleng-geleng jong oh sange ka he tengam ka surok ka konstituensi na dia keluar umrat ki keno ya UMLE phohsniew ka surok onong keren ngap kata kadai ka baki ong minister ubari pek ya ka PWD dawlet pat si konstituensi bami khmat ke NPP wang ni ya song kata ka surok ngaskong ku ban misnyo ngaong haladi uaili minister PWD wangat penbani lagi. Oh, hak konstituensi bami khmat ke NPP te pishim me ga jing Khlieh bari minister mo phohsniew ga surok. Hagi konstituensi bami khmat pat ke VPP bari UMLE ubamler. Ko ki pat babi nganong kumno ngala persyang ndre wala kataru ngala yakun kala banong lesi bamenta mla ban perolong ban super train kum tu claim pat sanction ndre kum UMLE ngala yakun bat ngala bodin ki bon ki scheme ki surok ki belarung haka scheme bat ki babad day ban pentrei haka nega tem ka bangangalong kum UMLE ngani bodin bangalong balada ka sorga ka penduk yang ini ki hok ki bo pat ba ode banyo larang adon kam bani ki nagamata ka roi ka par ngamban sing haban min surok namta jo ngasro dia hukum UMLE bani bagadon kajing persyang banle politics ya kakam roi ya ka roi kapar empat judon ki sarkar hage shipos nem ki bangani tengku kum ka diga sarkar ka pemerintah nomor geladap keren lupa kimle ran ban ongru wat ye ginong lam balang di balik ye kendo kiba pan jerak nam ta ki jiseng he ki buan ki ngini pechuan ladep ke MDC election. Oh, kalau ke terus ngoma haga jingsha ngingiri tadi sakri patba upai ba jangan nongkrong konstituensi umrah balik daladi siapa assembly umrah balik daladi siapa district council kinong song nongkrong kimla balik daladi simitra trikam jangan sarkar balik cepiduldi ban pan surok balik CPC ban pan umbam umdi balik siapa MECR ban pan boarding elektrik bat kumta terter day nomor kata rau kilum dia ke dorbar jong unong snong balik keren dia ke roi ke par ke bit ke biang jong snong ke tau bala kata ke dorbar larai pengin jit no degi nong alam snong sketri snong ranba snong lani sorla snong ke komiti snong batla pimkup bor yang kata ke komiti snong bagan net cikit nak terekam juga sorkar ini jimetoi lani perkhat ke bit ke biang jong snong ke tau kata dengan dorbar ke bor ke upai ba ujit yang kata ke komiti snong kamla balong ha dor hal kanong halor juga dor bar snong kata ke sinsha tonrai jo khasi kamut balaji sorna snong lani ramba snong laban dino eka klaura krem ke jingtit juga dor bar mla bale kupta kata kamdai ke sinsha ke dor bar jo khasi na kata ke voice of the people party ke ko ban pen yang bor juga dor bar snong kumbaga long haki por pengecuan haga ba upat ba nong jong snong uya dan benta uya tiplang ya karai jong snong ka tau kay ka bijama na ni dang siya na po mau kunro kinong snong hanti halaga jong snong kisha set gas kisha bom hagi bor pulit namar bali bakam dan kom trikam ka bakhoy ka basay la ay ka jaga snong ka jaga rat degi bon po akar klem ka jif tiplang kumno ka penmetoy kadai ka ta ka plong yu upat ba ban bitar ban mi ki hajar Noi jayu syabom syati yin kwa ya ka bakum kata bakanja kata kali ka bangi kwa ko ka parti ban penkup bor ban penpai dia ya ka bor su pat ba ban ye thu yu pat ba ya ka jinglat luoi ka bodan ha ka ban
keren yagi jinge asno atau hakaban keren yagi jinge haka emlang salang ke jinga yot ban jing kita ki rangba snong yagi tadi MDC yagi tadi MLA bagian syagri nata jongi upat ba hendai ke bang ilak aga jinga lenti ke jingi bon ki snong ki tho kyamba u MLA menta ku MLA ong balana job uni candidate u jinga pinter khong wong kumno meta laban nong haba yung MLA chief mapiu pai ba nang san Islam kumno to MLA untuk klare ke jingjit MDC jingjit MP jongpi lada dia pai ba abasta nong wa kumno kumta haba ya piru ngirang jit mangi nang san Islam bali piwan muslia ya ka hok ko jinga yano bangat jit MDC yano bangat jit MLA baik mo piru sa Islam na kambiangin bread wa dia piru utaw do pai ba ubangi ko ban i haga ni ri ka jingi nagadang let kalang ba dia thu yau pai ba ya ka bor ka baudon ngin ya thu yau pai ba ya kata ka ikhtiar banyak kata ka jinga yut ka baudon haga ni ri sinsyal pai ba ko ki pai ba bai kindiak ka ko thu ya ka jinga lenti ka jong ka jat mriu ka jingi kabanong ka jimanto ini VPP ke badan hangane ka por ka banta latip yang gari khasi gomgari ki laipos im ki khana doi ngidon kita ki hima khasi ngidon ki im ki lingdo ki doi ki wahadar ki man sinshar rege ke baca ki parang gawan ban jat mai na ko fit snap bhai gani kadi ka political history bangin skotho bangin jimut haga jia lenti ka ji kom ka jat riu Barang lagi parang ingin job ini kira sensar, ya dari India banyangi ki hima khasi, kapor kapoi bangari India ka yeng, banyak kun ban yono ya ka jimat do. Kunjuk kinang ram ki jingi hagini ki hima khasi, layak ki ban yono ya ka jimat do. Ladang ka jingi ki ka bajur kala simpor. Sarkar bilat kahapan platno ya dari India usnya khakalai spa south nyo. Kinang jumur India kuan kius ini ki hima khasi ban pasoi jumur ya kata instrument of accession bagi dia snok bat dari India. Bat kinang jumur India kila tahu ya kata dorbar ka bagi ong ka constituent assembly banyak sanjur ya ka constitution lani ka riti sinchar jong dari India. Nasto mangini nang aimu yu play kum ka judge mriu. Namar ka bukum ka tanga por play wa say yu ramba nagani ka judge mriu ka ji uba joy ubangi tit kum Reverend JJM Nicholson. Uniu na yola banut khotcho ka constituent assembly. Ringkat begitu ki kraw perkat ki pro jabing ki rusta ki reshampang jong dari India. Banyak sanjur ya ka constitution jong dari India. Uni orang ba open plan ya ka por lani ka lat ka ulayo sat ting hapo kata ka constituent assembly ba mangi ki riulum snga ba mangi ki riulum ki ba shong ki jaka riulum ki ba ha pa ka jela asam ni dom kami ka an ka ba kerpang bangin sinsha daladi yaldi ka tum ka jing start ba ka jing su thu ko jing namar nya pher na ki plainsman lani ki thar ki rithor nya pher kur komim nya pher ka tin ka thli ka riam ka pe ka culture nya pher kur kom sinshar khadar nya pher kur kom bat thdo bat siap dan lai kom kur kom bat thdo bat siap hagane ka ri ka jongi kadon ka ri kenti ka bamut ka de ka khdo shmet ka jinga kadon ka ri kor ka bari jong kor kadon ka ri rat bari jong rat lar ka kamram namar ka lagi di ban skotho but lingba kata ka sikshini kaba kita ka dorwar ka pediang what happening ka jing persya kila pediang but ya kenthop ya kata ka kredit ka bandriu ka constitution jogari India lingba kata ka kredit ka bandriu lani ka sikshini lapan kai ka district council ka kamram jong district council kalong ban pen scam ka jong kerpang gaji hakilang baro kumbala dawa di ka nongelam gaji rege ka basrusi ke ka bangila aga jinga leti ka district council kala long penban ka bor ka penpat penprai isnong ithau hagi bon isnong ithau ke banglamat bat ke bang sila leho ya kata ka bor ka penkup iki ka bor kaya katukan ni kimi siwe pat kinolam ki kenono lam yo em nge kala te ka bor bengin lat no na ka jelasam ngin dawa no bengin yo no ela ka jong ka jelam kilai kliu jimut badai usnan kakandai san busau kila stang ya kata ka jiki ni ka hill street movement ban lat no na ka jelasam kala shimpor adu kat prasnem baga sarkar India akan ahi ka jela ka pura Deus nam kakandai spanyo puar ngila yo ela ka jong ka jelam hendrai ka ega jinduna kalong bangin sila don pat ya ka an ya bani dayangi naki an ya sarkar India dena daw ka voice of the people party kum ka party
Kami kata kamat akan ni MDC election ke bangi ni keren. Nani ke bangi ngin bu jingkular ropat ban regi ong kadai ke weng ki mat ki baka parti ke keren. Baka ta galong bangi tawai ke artikel lais panyo buai. Kabanya da ya ke jingong try ke jingi ke ban pensem ke jingong try ya ke kendo ke siap ke mar po kendo bat kum ta ter. Susuk aku akan batai di baka sarkar India abaka ai hangi ya kata ke jela ke bapura kada pesuru ha kata ke krenit ke bandriu ya ke para KRA ban pintigna bagi numdon atli ki bor ki bamari rangkat hagane ke jela ke ji lada ke dong ke ji tungko apne ki an jaga district council baki an jaga sarkar jela ki an jaga sarkar jela ki in baki an jaga ke district council ki ya kumbagadon kata constitutional provision haga constitution balaraga don ke jia tengku hapring ki an juga sarkar India baki an juga sarkar jela ki an juga sarkar India ki im baki an juga sarkar jela ki ya ke ban jayangi kom ke jela ngidon tangkowe ke an ke baya dayangi mata maka taga de ke an di tikno ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act 1972 Dailing bangani ka an bagane ka kendo ka tiga ji ki try buluk ki try jaka largani ka an kamdon ka talaluk ka kendo ka sya kumbalong mentay ngi nyino mela bor bani ti kendo baki we baki jagri watam prabangi meta ka jing ram ka dor kendo ka bang yema ko bor ban om ngi ti wat i nong remi ko ki pat ba ka e ka man jay ngani ka an ngasno sheting habang apet ka sarkar MDA ngasno sheting nawar kala de panlilam yigi jaga jungi sepok border kita di MDC ki bangi pa bangi ji bagin let the district council bagin pet ki kata ke penban ki ai ke jingkershan da pura ya ke sarkar MDA bagan lilam ki jaga jungi se jaga kapur baka de sarkar MDA ru daga ji so boy ngam bakla bak ngaram artin banong baka de sarkar MDA ringkat baka sarkar NDA na Port Delhi ki bala subut ki bala wenno e ke kentin kasri janja naga Bengal Eastern Frontier Regulation Act ni kata an ILP kenang ba anom nak syuk ban perikam ya ke ILP ban seong paksawan sa Delhi sa keno baka syong hangi menta kini menta ki kuat banwan rakyat kita ki investor lagi kinong sengkam sengjam sendiri jelaji kita pengadon ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act melaban di yang jaga ni ban ai jaga sigi kelajat ki wanra ia kata ki invest Meghalaya ki wanra ia kata ban pensuk kumno ban pentip jaga ya lingba kita ki agent de joki ban baka sarkar kan tip kala ki ban maki kini ban ai pat segi kita ki kelajat nganom bakala ban pet setai sejai menong bakadang ke jima ka app ini lesi kini ibadang ka bor kila banyak keren sab sabru wat baka sarkar India mar makiru kini ke BJP kumbala penpau haga jitrai kila banyak ong jeti pet ani ha Meghalaya te kadon kani ke Meghalaya Transfer of Land Regulation Act banwan ra i kita ke nong sengkam sengjam sediken e nagataraw pala ipuman ra no mapihat Delhi ko ka an kenapa ketika an kepada Meghalaya akan diapno nganom artin bakila balik wan aduk kataru nomor kini Kim Salia balik ia gono fira i ko kipat ba ya kecil don bor ke ciki nomor kata don ke jima Hendrey laringi don pat ya ke artikel ke lais pa anyu puai ke artikel lais pa anyu puai ke ong kumno seleksi yang pure ke constitution bon ke lanan ke rasta ke te banong keren let's see puri ya ke constitution ke article 371A jogi naga ko ongumno ke article 371G jogi mizo ko ongumno no act of parliament kanum dan gunu an juga sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas hagbi be kajin penya ke emlang salang kamani blai jogi naga administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas kabishar ka Sinsha Turai ke Tukinaga Amdon Anjiri India Balaban Tuklar ownership and transfer of land and its resources Kajinglong Trai ke Kendo ke siapa ki Marpok Kendo Amdon Anjaga Ri India ki Anjaga Sorkan ke Balaban Turikam hangi Hendrey mentah hangi ke Wildlife Protection Act ke Turikam Himla syuk benik be merak ban siat merak mentah ke Forest Conservation Act ke Turikam Himla ban Pomding patah Mines and Mineral Act Keturekam ngemla ban ti mau ti siap ti doyong ti mau syen balik kami gini kecing tuklar ni kam je bani jutre nomor kat an je sarkar dia ketui laj lut kita ki an kemla ban tre pon nagalan
Nakata-kata ko kipat ba ni kuat ba fin snoto dan ke persamaan pensoto bagla olah kawan ke artikel 321 kan penduk boring idor bersenang kan penduk ani beginti mau ti siap ti doyong kata kalau markong pong ya ka baka an ke yeng banyada yang kitrai muluk kitrai jika kiret pai namar kata kalau ku kipat ba ni ban snoto shai yang ini jing persamaan penbit oh di bedi children sarong gono sangero higo ke het tengam Shwaba pin yang ri bangajai beri choi lagi choi ke yang sen di khun dikti kata kadai ke jinget ke jongki ke politics ke jingi kabumut lada pilalong abeli kamai spa shoi lagi thi thi sebeli lai south li shalom thi chaka shabhoi thi padu yang shawas kasis seshakri patba dadon bapang ai sam spa syaja dan berduna baikot aisan spa syaja kata dengan jingit jat benri ko jongki kat ba ka jingit jat benri ko ji tong kumno ni haban len nya la jong ke jingit nam tau pat ba nam ta jat benri kata dengan jingit he ko ki pat ba be Dr. Ricky uladan apa nehu lebih ang kam macam don kami dan IT ya de nagamataban Khlieh ya kari baka jat benri nama tangangit nomor kata ngangit bagi patba nongkrem kiblong ke nongkrem konstituensi kiblong ke sok ningkong jong kata ke rukong perkhat banwan ra ya ke sinsyar ke karar ke bekut ke don mentah hangte hajrong haga bentang ke bahajrong du lagi konstituensi barobat katsya balik ki patba kiongi aimu yau patba juga nongkrem konstituensi ubala lamlinti Barbola say yang tahu nongalam uban lek keleng ke Jatmriu om tang nam tang konstituensi ndrei nam takari baka Jatmriu ko kipai babe balengin red mensim balengin dotia ni gini ke jing shisha ko kipai baka Jatmriu menta ka kwa ya ke jingkala ni om baka jing job ko jing ya ke MP kam padai ke bakut kadai tang jing skang kajing job kajing ke MDC ru kanum padai ke bakut kan dari tang kajing penskem yang nongrem ke bangila jit nado katai ke MP election ka don kam namar kata rau yangi bangin yenskan ka don kam namar kata rau yangi bangin yaine hakane ke nongrem ngenum penki ke jibot ke jipakat syaga diang lene syagamon hrei ni pensgo thu yale de mekong long kat balong ja kat baja kren kat bakren ni hadu bangin la ban wanra ia ke jingkala haga negeri ka ba ine ke ji bat kemau kan nongkren kadi ka hakmat ka ban yalam ban penpok dor ye ke nongkersan ki jo ba den yen scam haga nongren haga jigai ke bangila hikai yo patba bat ni don kam namar kata rau ban ra yang ni ke khobor ai bangila ke jilang ke bangila yo aga ni ke sni ke bamenta kana ke khobor bawat nompat penju yo patba jaban nongkrem constituency ngamdon kam ban keren yo kortong MDC ubayeng kum ukertong simet pila snotu marwe simet pimla ban thau pathai ladau deng pai ba abasta un kli ba phela chop phinle kumno shano phinle ban no phinpinya so namar marwe pimla re menteri kam apa diskonsil ni hap panong kipat ba kibasta kaseng NPP kasnotu shai balang galet taga dur gadal jong NPP upat ba tang pet na jai ula paidin naga taga daw ki hapan wan lagi tur pula syau pat mar taga daw ni hapan snotu ya kani kajisha ngani keren ayu ba utau kurtong MDC ubang ala penrem me hakani MA election la jan san hajar vote ngala tam hakani election ke baladat ngini keren ayu upai ba ulah depan kentat na mau lomar kasujan khat aga ajar khat pra kade ke jipni aga jo blai bon penken rea yang atang da nyo fundri untuk ki bon ulah penken rea yang ana kani kam tang lai
tang baki hiau putri utri kibur namal play ulah sanjo lupa bahkan sami kene ke parti ke batmai ke bandan ni kibri ke ke juk ke jimut ke juk ke nongrim ke juk ke jitmu ni dan menta ya kata mission ke ji banwan ra ya ke jingkala pilabani ki kindram ki bami pende ban snowfair haganu ke thma haganu ke jige jubi hi ki ushet kala dainon daine baleng ini pelek jimut ya kata pai nadu tirot sing ong nadu kiang nomba pai ki babon ki le wat usim je himashlo ula sha shet kala nala ka jong ki pai ing basem la paria ya ke himashlo sha ka himakarem bat ka himamalin o ki jing sha shet kala ki bon ndrei kom ki pat ba ai ba kin snow hangi ki nongelam jong a voice of the people party ngin pet shagatai ka thong bayon ra ya ga jingkala lagi ki pat ba kila snow ba ki nongelam hadu khat prasnem hadu bangina yo ya kata ka jela ka bapura bale pat ba umla ban snow ba ka voice of the people party ringkat ba ki nongelam satang mata laisnem ye laisnem kam don show anong epi bangin yo pan wanra ya ga sinshar ka khara nesi ngala ban duna haga jing troi kam ga juna nam ta roi ka par haga nga kinti ka mamanta namala khangla jiwo rem lele haga tai ka banan de mangi ban pat ya ka sarkar kan e ayu haga ta po bangin thumi kan e ayu ka ta po bangin wanra ndai wat ong bo Ardent ukran pat le e ka nong krem constituency mano bonra e ka PSC po smith mano bonra atli penyo scheme EDB ki school po nong krem mano ba siang rongi ki babon ki surok hangi po nong krem constituency mano ba pala ya ka gate yung sipai mano ba yale yung sipai dengan hangi po ka constituency kambe bo Ardent no klem le degi hajar ki longi ki baduk ki layo na ka MLA scheme pila ka showai layo ki la ka jogi le jong pa kani ka scheme shano ka ja ka shiajar aspa sanporak ka MLA scheme nadu anjar kapra hanu anjar arpura shano ka ja pineban wa ko kitak ba jong pinan ba pantet mano bayo ya kata ka scheme mano bayo kumno la penan kam nomor 4 ba utet ya ka scheme baro haki shifau tali kisnem ki bangalong MLA ba utet lu ya kini kisan li kisnem ko ki 4 ba be nama kata tongin yang scam in ai ga jingashan yauni usamla rang ba uji ubaga party kala thau ya ubalo ba bet bani kitning korlem ya ka kiagason nagta ka pit ka biang jong nong shong hapo ka nong krem constituency ngarang ko aban principal rei lawan MP joni in ala iru ban ai ga jingkran hagane ka por o kalong sisa ka AK ka purom ba hagane ka kinti ka pamata ngiyo nong krem do MP wana ban pension lam yang hagane ka por kung ga dak jong ga jingpriang purom kung ga dak jong ga jingkmen tong ini ai ga jing tak tika ba jam nam dang MP ji play unang kerku, unang kersan bol, unang elam yauni unang elam muji. Bangila sisa ban pentulo ni ikam kat kum kata ka jing angnut keji banwan ra ya ka jingkala hagani ka ri ka bagi ne keji. Let's gi gisem. Wat num do tia, wat num redmen sim nget bangin job ya ka ni ka thma hagani ka kinti ka bamta. Ka jire ka jingi mata. Kajire kajiri kalong hapre ka nongrim kajire kalong hapre ka jidum bat ka jishai kajire kalong hapre ka ek ba bha bat ka basniu hoy kamot tang bangamla lesi banle iki kato kan iki kam mardor kum MLA ba pinong bangamlong u MLA ba trekam nganget yin haban snutu ya ka jiat linti kamtam habaki don kita ki briu ki ba shong ha ka bor ki ba ko aban penandam bagai ka bor bat ki bam burong ya kata kasur ke jauh pat ba nrengal kut jimut ba anla dak kan ke MDC ngan bodin yakini ki kampenroi ki bariban wan haka constituency bana daga don ke ji persang bandang yai kang jiwo ngalo bar perkre ban mi manan ban ban ya ki nagamta ka roi ka pa haka ka constituency ka jonga to ki pat ba be saisin ngai kumle ki pat ba kibadon hagane gajka watnum pensgo watnum pensngap ya kitu ki jingkren tomet kamle ngangalamlin
Namar boleh ngatik habang Olympic kai football. Habang ini atlet di tim. Lada jangkat bangadan ke tim kebetulan klempet ke tim tulat kan subrot kan sukencak. Klempet ke tim tulat kan sulit beriu bet. Namar bangke ke bol masuk kerwit beriu beriu. Pembangalong menta kini di parti kiba sensar kelas kutu badon ke jingma namar bag election MDC kampat jurang kumbalang menta nado pemi ke VPP nado ke MP election shongship MDC election du shongship kan tham shongship bat tham serkai ke MLA election bersepet papa kan tham serkai naga tagatau kelumar lut mentan le kemno kerwit betengi Ardent bagi ke VPP. Oleh tu kana kelengkeri lalet cedukan syau Ardent phohsniew. Ardent phohsniew tengah perkat ngoimat ngadi phohsniew tambah kajak kendriu. Menen ngapoi mau sendut ngasoyok mensim. Ngai kenduk woi temen wong ada wani kenduk kenang epi. Ngalat dew ri temen ngaladan dan duduk kupore ki hill state. Ngatrai epi tidak kena dan empat ka tu. Okey keren kau ba Ardent phohsniew. Utau orang barong kadai kan Ardent phohsniew nama rubriu na do ko parwadam tu phohsniew tendrai tang doi Ardent phohsniew to maka parti Ardent te kabahaw nama ta kamlele nili kersan ya ka parti Ardent mentam dei ta magiaw Ardent phohsniew kiaw sudan phohsniew beriu ngong nai batai kata ka atip hiya ledi bangamdeu babahabriu mah dan kamban batai hakren san pai ba bo Ardent phohsniew briu maratip na kata kadang ong aklam ji ya ka kam aklim ko mga juong bro sikatu lada don ba pun boring aban aklim rungan ji pernonggang me namo aktor masih pengawa yang dia ngaji man syagri pai ba what's no fair gi bakum gini gi jingken to what's no fair gi bakum gini gi jingken no namar kata kadai ke politics ke joki umong ipiti lada lawai ke meeting ladon be ong tem ya meniam lakon partner mesra ke politics ni ya kata kadai karu kom perkat ke joki tenrei ngaslupu bagi pat bak nong kersan jonaki mong lada pimong wanum dom su up be ke arfui trik kinyon kame itu guram batang pinti kana ba ukurtang ji unjok don buram hagani election ka pemerintah bat ngam artatin ba uni ukurtang ji unjok don buram ya mi pai ba ya ai men si magi jingalang ki panginang long nang ni sekmat oh ngala perkat bangan dawan tan hanong krem konstituensi namar ngala pek ya ka sufu kalong kuno ka sunjuk pai ba ndrei ki pai ba no ka siang gyong amba of so tumang thai ndon thai tanga suara ni taman pensat ndai banong dak moi pat tangban pensngan pensat ya pi pat ba nong kersan gibi bat nangi ngatip sken bahkan air kabasrotrat kan sabe sagiwe pat kisnong kiba marjani te kublai shibon ya pi boro ublai untur ku ya pi iwe pi ken maulem ban ya sat baru blai nam taga jatmri ni khat ya ka jatmri bakan pai shoblai ni khat ya ka jatmri bakan wat ya ka khmat ka joblai nama ta tongin pai nama kata ka tenrai jinget jong ukasi swaba kaniam kristan kanwan sing digulung ukasi ulam mane play ula tipu play ban shagri play wa im namar tarau ni dong kamban wat ya ka khmat ka joblay wat num syailam bakla habang ong kuta namar don pat ki ba persang ban pensufu bakla habang ki lek sigitu ki ban patlong kristan ki ong kumno oh ka BPP pimtet kadai ka seng sang pertai jong kristan oh ki ban patlong kristan telah sofot nyok mesin no ite nata ki lek sigi babun katolik yang ka seng BPP kadai ka isi ini katolik lek sigi babun presbyterian nong ki nangalam jong BPP kim singotonat ya ka parang presbyterian ndai ko ki pai ba nga ko abanong epi ubang patlong kristan uyo tiket naga party jingi ubadan naga parang unitarian uyo tiket naga party jingi ubadan naga parang katolik uyo ubadan naga parang presbyterian baro ki jai kinhon parang ngilong ka party ka bobrom ya baro ki jai jingi ki kinhon parang ngimpek ya ka jai bro hak e ka parang gidon laki lalong kristan em dingi pek iki ko ki parado ki parasnam wat shak elam bakla haupra 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 di terak di barak teh mah terak
Akta isna nama peta.